السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لك جارها بيجن والله قرآن دخوينم بس أو تأثيره أصدق خازم دلمبكي أو تأثير أناقم هو تأثيري يا عور رصيد هو قال لك قرآن بخويني يعني دوی قرآن هروش بحر موهو قرآن پیروز ده به گناه کی مزنه موهوش قرآن خودی رو بکوه یا دوی موهاش خواهی موهوش گناه دی رو بکوه خاصة گناه دلی موهو او حسد او ضغینت او گناه خاص بلکه گناه مهود بيجي والله فلان گناه کی کچکشی او گناه کچک جو وقتی هر برطاب مو کچکه هر وقتی مهود کی او گناه کچک وقت تأثیر اوجی گله کل دلی مهود به موش قرآن دی رو بکوه وقت بيجي چیه مزن کوکاوی اصلیوی کچک کچکن یا سیجام دیجن غفلت عن دنیای دل مدا گرتیا شب و روز شغل ما بیا دنیا ما ریا قرآن ریا حجی کرنا خود تعالی ریت دنا مایا نا ولی چنابه هم بخوازن قرآن تأثیر مبکی دوی ام ریا وی دل خود بهلن ام وقت قرآن بدنه ده وقت ذکر خود تعالی ریا وی دل خود بکن ان شاء الله تأثیر ببه یا چاره ام بیجن تأثير قرآن بيتر اللي مهدبي وختمهم معني ويفهم بكي يعني مو ختم قرآن خوان بلا تفسير بيرهبي وهنديت بيتر تفسيري بخويني تقول خبج علماء تفسيري سرفاي في يوتيوب ابي بشرنجي به هنديت قرآن فهم بكي تي بيتر تأثير دلتا به ساعة وخوش السلام عليكم.